ni Day to Day TV nitwa cyabo Rexon umunsi kundi na handi hantu ukwiye kubona ibintu byiza usibye kuri Day to Day. Niyo mpamvu buri munsi tuba turi hano, buri munsi naguzigera usiba kutubona hano kuri Day to Day TV. Turi muri ese uramoze uyu munsi Derek mfasha abanyarwanda mbereke ngo ninde dufite muri ese uramoze. Aba bana b'abakobwa muri gahunda yacu ya ese uramuzi ngira ngo murabizi neza ko kutariki 24 z'ukwa 12 bafite igitaramo kizabera Camp Kigali, igitaramo cyitwa nahawe ijambo. Reka turebe hano kuri iyi mihanda turi Kigali turebe ngo Vestine na Dorcas. Yo nitwa Cyabo ngeyo. Sa? Nitwa Cyabo. Cyabo nani nitwa Green Lemon. Green Lemon. Green Lemon. Lemon sindi mu mwana. For Green Lemon. Ndi mu yicyatsi. Ari ndi mu mutuki wose. Wapi. Cyangwa se. Cyangwa nyine bagiye bakugana se no kuri Instagram barabura. Nyiracyo nyine tu. Mfite abantu dore n'ikini cyako nyine sindabishyira ku nyine ku mbuga nkoranyambaga n'ikini. Se kubona ufite icyango kimeze neza. Mfite icyango kimeze neza ko nyine n'ibindi gutegura. Icyango kirimo neza. So turi muri gahunda yitwa ese uramuzi. Ndashaka ngo urebe bano bantu. Ngiye imbubazi. Aba bantu se. Sita ndabazi. Mbabona mu ndirimbo gucya nyine tukwera njyewe nyine mbabona bari mu ndirimbo. Tubwire nyine izina abantu president ngabo abantu ni bandi nza amasura yabo ariko sinzi izina ryabo. Mu ndirimbo zendirimbo indirimbo z'Imana nyine tuzihimbaza Imana tu. Ani indirimbo imwe wibuka se? Kwera unungwe nawe rero genda umuraperi bro. Umuraperi? Ntabwo ibintu genda umuraperi bro. Salam. Bimeze bite se? Sawa. Umiti uburi kugenda fresh. Vayo urebe bano bantu manu utambeshye. Vayo barebe. Oya vayo barebe umbwiye nimba bazi. Abandana bafite kuri phone yanjye. Bitwa ne nimba bazi. Babuze se? Uyu nguyu uko bamwita Irene. Irene. Inde witwa Irene muri abo. Inde witwa Irene. Uyu nguyu. Irene na Dorcas. Yes. Urabafite muri phone? Ndabafite. Ujye wumva indirimbo zabo? Indirimbo zabo zose ndazikurikirana. Niye ndirimbo yabuze. Ndayireba ndayikubwira. Ngo yire umusaza ayikumbesha tubwiye ngo yitwa Irene, uyu yitwa Dorcas. Irene na Dorcas ndi muri ese uramuzi turi kugenda tureba ibyamamare byacu umusaza nimba bizwi koko. Bajya babashinja kugura ngo ubu views n'ibiki. Nicyo kintu turi kure umusaza salama. Ni Dorcas na Vestine tu. Indirimbo yabuze ni na ashimwe. Nahawe ijambo. Nahawe ijambo. Ujya mu bitaramo se? Wapi? Urabizi ko bafite igitaramo se? Nize kubikubona kuri internet. Niko nabona. Icyango se kimeze gute ariko twe twaravuganye dirura yiga. Dirura narayisha ariko nyine. Kubera iki? Asunde wewe muri we musanyima wawe. Ngewe. Nemera J. Dore umusaza ashaka icyango mutume icyango. James imeze bite se? Wambaye inkweto nziza mwana. Nawe. Voye wegere hano umbwira nimba abantu bazi. Abantu urabazi? Nindi? Vestine ndabona ni Vestine na Dorcas. Vestine na Dorcas? Witegereje neza? Bakora iki? Abahanzi. Baririmba ibizendirimbo. Za gospel. Iyo uzi ni Simagarara. Akarimbo gashyashya basohoye vuba nyine. Urabemera se? Sana. Nabakurikirana cyane. Ninde uba managing? Ko mwibagiwe se. Uramuzi? Ndamuzi. Mwibagiwe umuzi se? Kwibagirwa se si bibaho? Abantu bari gucaho abantu bambaye ibyango abanyeshuri n'ubuzima bwa buri munsi abanyarwanda babisigaye bahora muri activities mu bikorwa bitandukanye bakora abanyeshuri bavuye ku ishuri. Mwana bite? Abantu babazi? Vayo urebe neza. Dorcas na Vestine. Nibo? Bakora iki? Bararirimba. Baririmba iki? Gospel. Gospel ni iki? Indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Niye ndirimbo yabukunda? Adonai. Adonai.
ariko baburetse ngiye mu kizami. Ugiye mu kizami amahirwe masa? Abanyeshuri nabo bari mu kizami baba bacomoka. Mbonye umuhungu wambaye icyango waraye. Man. Ntabwo ndi kumwibuka. Ubona bakora iki? Ni abanyeshuri. Bara ni abanyeshuri? Nese ubazi? Mbazi? Kumbwiye ngo urabazi ubazi. Ni inaha muri Kigali. Inaha muri Mwarahwese? Ngenda bazi. Mwahuriye? Bagiye kubyina ahantu. Bagiye kubyina ahantu. Bari kubyina iki? Indirimbo. Zimeze gute? Z'Imana. Bari kuzibyina. Ni Dorcas na Nuzi. Nande? Na sinzi undi uri. Na Irene. Dorcas na Irene. Niyo ndirimbo ya Dorcas na Irene ukunda? Ntabwo nakubeshya gusa indirimbo zabo ni nziza. Ni nziza. Aka kanya bari kukureba wababwira iki? Iki kintu babwira? Bari kundeba. Aka kanya bari kukureba. Gira ikintu babwira. Kundeba ngute se? Niyo bari kukureba ubabwira ko baririmba indirimbo nziza. Ngo gira ikintu babwira. Nta kintu nababwira gusa nuko wevuga ngo reba tubarebe. Uvuga ngo Dorcas na Irene. Ngiyewe ubatangiza amazina yabo ubundi ubabwira ijambo. Ushaka kubabwira. Dorcas na Irene. Ikiza cyabo bakuririmba indirimbo nziza. Kandi indirimbo zabo zinyura abantu. Hari ikindi. Urabakunda cyane. Cyane. Aka utaha igitoki uzazumbwira ko ikirari turuwasanze akigura. Wallahi. Ari turuwasa. Ni Vestine na Dorcas. Urabazi? Baririmba izihe ndirimbo? Ya ndirimbo ni Vestine na Dorcas bafite igitaramo cyitwa nahawe ijambo kuri 24 muri Camp Kigali z'ukwa 12 bazaba bari gutwika bari kureba ibintu uko bimeze. Nitwa cyabo Rexon uri kureba day to day umunsi kundi twe twegera abanyarwanda tugaciringa n'abaturage. Uri umuhanzi se? Ufite ingoma? Nyinshi cyane. Ziri kuri YouTube? Niziragera ariko nyine zigiye kugera. Ziri mu ikayi. Ziri mu ikayi. Harabura iki se ngo tubikore? Tubikurikirana. Kwa kundi singare aho mbandi kudodera inkweto si biceri nibyo bibura. Ariko twumvishe uri gutamo neza ibintu bizima twabikurikira. Ukora indirimbo zimeze gute? Ahubwo se mwagiye kuri ririya sete yacu mugafata amakuru neza. Turanaza turahajya ariko dore ni hafi reka ubwo ni muza turavugana none nkubite no kuturirimbo twaba bana. Urabazi? Aba ndabazi cyane. Ni banda abasi ba Dorcas se buri. Dorcas nani? Na Irene. Irene ariko buriya nawe ndamwemera ni umusaza. Dorcas na Irene se bari kumwe. Kandi ndeba inyuma harimo undi mukobwa n'ubundi. Ni Dorcas nani? Ari umukobwa wamwita Ndera. Nyene niko akundi ndamuyobewe. Ariko aba bana ndabemera baririmba neza cyane. Indirimbo zabo surazizi? Ndazizi. Ni ndirimbo yabuze. Ari we ryo kwizera ya MIE. Ako namenye urimba gospel? Ngewe nyine akeshi gospel ndazizi cyane. Izukora nizi? Hip hop. Uko ari babiri bavindimwe. Nibitwa gute? Bavindimwe ariko izina ryabo ntago ngibuka ariko kuba ari bakaze keshi mba ndi gutekereza kuba akazi mba ndimo. Ntago nibuka izina ryabo ariko ndabazi. Ariko urabazi. Hari indirimbo yabo se wibuka? Ntago nyizibuka. Ni indirimbo rya bakora indirimbo z'urukundo ari? Ni indirimbo z'urukundo baririmba. Zira ndirimbo zabo ari kumenya ziryoshye. Nanga kahe watuyesheri wawe baririmba? Ntago ako hari akarimbo baririmbye wasituyesheri wawe. Oya ntako kuba ko ntago nibwo bakizamuka ntago baramenyera cyane nabo. Ako turimbo twabo turukundo ryo two. Turanakubita cyane turaryoshye rwose turayizira hit. Nk'abana bakiri batoya bona nta ribi rwose. Turimbo twabo turukundo turakubaka. Turanyubaka cyane. Ufite sheri? Ufite umugore jewe. Nese y'umugore wawe wagiye utumutura? Umugore se nabyo byaba byo ariko ntago mbibonera umwanya pe. Mbibonera umwanya iki utayibonera umwanya. Kubera akazi keshi nk'uko umugore ari mu ntara ubwo se namuhamagara nkamuririmbira kuri telefone. Oya. Ujye umugati ujye wumva turimbo twaba bakobwa. None se nyibutse izina ryabo ahubwo. Dorcas. Okay, sawa merci. YouTube tura. Si byose bozabo? Indirimbo yabo yiwe. Ndibuye. Ibihe. Ibuye. Urabizi ko bafite igitaramo? Ryari? Sindamenya amatariki neza ariko ndabizi ko bagifite. Cyitwa ngo iki? Bafite igitaramo cyitwa nahawe ijambo kiza ku itariki 24 z'ukwa 12 uzabwire mama kujyaneye. Si byose?
fresh meze neza naribi Vestine na Dorcas turi kureba nimba hano ku mihanda bazwi abanyarwanda babazi day to day, niyo mpamvu kuriye kudukurikira bose nibo bwa mbere nabona kabisa. ujye ukurikira imiziki ujye ukurikira Imiziki ntabwo nkunda kuyikurikira. ntabwo ujya wumva abantu bitwa ngo bari indirimbo z'Imana bitwa ngo Vestine na Dorcas. Vestine wenda mwumva. Vestine n'abanga bari turi muri gahunda yo kureba nimba ari n'ababazi. Akazi keza kabisa karimo fresh. Sawa mahirwe masa brother. So reka ngushimire Derek. Kadushimire abanyarwanda bari babanye natwe badukurikiye, turi kumwe na Vestine na Dorcas hano i Kigali, turi kureba ko bazwi. Kigomba gukora no gukora subscribe, ugakora and sharing kugira ngo ibintu bigenda neza kuri day to day, munsi kundi, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Nitwa Cyabo Rexon, kangushimira ko ibiganiro byacu buri munsi ugiye utera hijisho, ibintu bishya bihoraho byisuka. Amahoro y'Imana bane nawe, mwakoze cyane, bye.